ketek. Oh, ketek. Dia dah jauh melabuk ni, nak ketek. Empat. Assalamualaikum Abu. Kamu juga dari Bantul Labu, warga Masjid Raya Pasir Bantul Labu. Abu, kamu jalan drone, kamu nggak sahur drone. Semoga drone kamu kutip dalam ridha Allah Ta'ala. Assalamualaikum Abu, wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. La ilaha illallah wahdahu la Syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi alihi wa ashabihi al-kiram, wa ila al-malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa salihin, wa ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina hadzal kubur wa ummi fi hadzal kubur wa anta arafu bihima wa bismihima ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadina wa li hadrati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi al-kiram.
ولآبائنا ولأمهاتنا ثم خصوصا إلى روحي أبو وأمي في هذان القبور وأنت أعرف بهما يا الله وباسمهما يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأكرم نزولهما ووسع مدخلهما واغسلهما بالماء والثلج